انك تخلي الحاجه دي انا اتراكتيف بالنسبه لي، انا مش حابب اعمل كده، انا مش طايق اعمل كده، وصلها كمان للمرحله انك مش طايق عشان تبطل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وده تاني فيديو من سلسله اس بي فيز. وزي ما انتم عارفين اس بي فيز هي سلسله هنتكلم فيها عن حاجات ايجابيه، سواء كودز او حاجه صغيره هتاثر علينا ايجابيا. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان احنا هنتكلم عن ازاي تتخلص من عاده وحشه. يعني انت المره اللي فاتت اتعلمت انك ازاي تجين عاده حلوه، ازاي انت تثبت نفسك على عاده معينه وتكتسب عاده معينه، تدرب نفسك يعني انك تكتسب عاده معينه حلوه انت عايز تكتسبها. النهارده بقى هنتخلص من عاده مش حلوه، احنا مش حابين وجودها عندنا، مش حابين وجودها في شخصيتنا. واول حاجه هنبدا بيها طبعا من كتاب اتوميك هابتس اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في الحلقه الاولانيه، وقلنا ان الكتاب ده يعتبر من درر السيلف ديفلوبمنت بوكس. والنهارده احنا هنتكلم عن الحته بتاعت هاو تو بريك ا باد هابت، ازاي انت تتخلص من عاده سيئه. اول حاجه على عكس المره اللي فاتت بقى، احنا قلنا المره اللي فاتت هنميك ات اوبفيوس، هنخليها واضحه قدامنا. لا المره دي بقى هنخليها ميك ات ايه؟ انفيزبل، مش موجوده. هنحاول نتخلص من كل ازاز الميه، هنحاول نتخلص من كل مثلا ايه؟ الكنز مثلا محتاج تكون موجود في اماكن ما يكونش فيها محلات بتبيع كنز، ازاي بتصرف؟ محتاج تكون موجود في حتت مش بتبيع برودكت معين انت عايز تبطله، محتاج تكون موجود في حته الحاجه اللي انت عايز تبطلها مش موجوده. فهنا احنا كده بنخليها انفيزبل، مش موجوده خالص، مش بتشوفها. فدي كانت اول حاجه، ده كان الكيو اللي انت ما تشوفهاش. تاني حاجه معانا ميك ات انتراكتيف، على عكس المرات اللي فاتت او على عكس المره اللي فاتت وانت بتجين الجود هابت، ميك ات اتراكتيف. احنا بقى المره دي بنميك ات ان اتراكتيف، بنخليها مش مثيره لينا ان احنا نعملها. شوف بقى اي طريقه انت حاببها تخلي الحاجه دي مش حابب انت تعملها، خليها بعيده، اتصرف انت. حاول بقى مع نفسك، انت عارف نفسك كويس انك تخلي الحاجه دي ان اتراكتيف بالنسبه لي، انا مش حابب اعمل كده، انا مش طايق اعمل كده. وصلها كمان للمرحله انك مش طايق عشان تبطلها. تالت حاجه وليها ميك ات ديفيكلت، ان انت بتخليها صعبه ان انت توصل لها. مش عايز اروح كان، لا مش قاعد انا في حته فيها كذا. شوف انت هتخلي الموضوع ده صعب عليك ازاي. انا بالنسبه لي بتخلص من الحاجه على طول، يعني بتخلص من الحاجه، ما بخليهاش موجوده اصلا، ما بخليهاش يعني ما بخليهاش موجوده. فبالتالي هي مش هتكون بالنسبه لي ايزي او هارد، هي من اول مره مش موجوده، فبالتالي خلاص مش محتاج اعمل الخطوات اللي قبلها اساسا. فاهم؟ اخر حاجه بقى اللي هو الريورد بقى، ميك ات ان ساتيسفاينج. اول حاجه يعني في المره الاولانيه واحنا بنكريت الجود هابت قلنا ان احنا عايزين نخليها ميك ات ساتيسفاينج، ان احنا نكافئ نفسنا، فالموضوع ده بالنسبه لنا هيكون ايه؟ ساتيسفاينج. طيب هنا بقى هنخليها ميك ات ان ساتيسفاينج، احنا هنخليها مش بليزنت بالنسبه لنا، هنخليها مقرفه وديسكاستنج واحنا مش عايزين نعملها ومش راضيين واحنا بنعملها. شوف لدرجه ايه ان احنا خلاص مش حابين وجود الموضوع ده في حياتنا تاني، مش حابين وجود الحاجه دي في حياتنا تاني. ف انت بتعملها ده مش مرضي بالنسبه لك، دي اقل حاجه انت ممكن تعملها. فاحنا المره دي قلنا how to break a bad habit، ان احنا make it invisible، دي اول حاجه انا مش موجوده. تاني حاجه ان احنا make it unattractive، مش مثيره بالنسبه لنا ان احنا نعملها. رابع حاجه ان انت make it unsatisfying، ان احنا ما نحسش باللذه او بالمتعه او بالرضا واحنا بنعملها، فهبطلها كده كده، هبطلها بعد الاربع حاجات دول. مبسوط ان انت كملت لحد هنا يا صديقي. ولو انت كملت ممكن تناقشني في الكونتنت بتاع شورت بوزيتيف فيديو اس بي في، هنخليه اس بي في. اوكي، وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله اشوفك في حلقه بكره وهيكون فيها حاجه كده جدا انترستنج. باي باي.